Yes, Everlove TV once again. Eva Adomi Agbola Egbapanka Kama. Yes, Nyajojodo alo information ado the dome kemi jime mi akọ adare mi agbo about chili mama pa aku papla pa dodo ika agbona. Chili mama pa aku enya nu ika enya vevese na machia wala Volta region. I may call maybe the whole Ghana. I may call just chili mama kwa. Enya vevese se blibona amachia makuda pa aku ika fiflefia aku dodo pa wona odogura gota. Ika ififlefia wona na mianya ba chili mama amekonye miao the finest ever actress ika ififlefia wona na mianya ba jimu ya ka gbona ikenye mefa jimu nkaka blavovo andra papel blavovo enyia chili mama enya ameke uhohoga akododo togbogbo abalike ono na dana do afa anyako do akata papel chili mama humo na nama do ajana nyabri watia agare yoji anyafa na yo aiwo kuple yo adi yo yakoyo pa dadaya ikanya chili mama akododo togbogbo ta jagbagba na subscribe to Everlove TV chili mama wonto mi amekanya chili mama wonto mi nyawa chili mama yaro iva ikoko chili mama evagere the movie industry amo ikatobo eva chivo afi agarema fala masafa ndudu omanya nwikal elema sesin afi ogaremo kwa megboba anoma vie kwa fala mafa kafofo yaro yi nkaka beverel kwa chili mama enya ameka eva tromo be pata if I'm going to try me our video called that me platform so you can Everlove TV then you have man subscribe to our channel kwa anytime you can hear that video voria enya make a new york do mokboga chili mama 27th 29th of May and breaking news that is appearing on all social media and then have reached Everlove TV enya 27th 28th of May burial services where you ko anojila anyako ika anyako ye wana yokata ajino gala ika mai giaba cho ashoma ba na nofuma na mia no mia do ma mia nofuma Everlove TV mia gbagba jega every video akoko vena mi na mia kpo mi afuma no ga Everlove TV afuma no ga ni yokata ajole chili mama pa kutapa ni yoko mia kpo kwa Everlove TV akogba jega update all the videos to you. So the announcement right now 27th and then 28th of May 2022, a funeral of Chili Mama, our renowned actress Chili Mama, will be sent to home. So this is the information reaching Everlove TV, and we're ready to bring it to you. So if you don't know who is Chili Mama, I'm going to show you some of the short videos of Chili Mama, so that you can know who exactly we're talking about. Chili Mama's death is a sudden death to the whole Volturian, those ever speaking countries that Togo, they speak Ewe, part of Nigeria, part of Benin, they speak Ewe, and Côte d'Ivoire, part of Côte d'Ivoire, they speak Ewe. So everybody, those Ewe communities that know who is called Chili Mama. That's your phone. Oh, hang your name. Ada. Odanye. Novinho. Ada. Homo. Ali. Yedonye. Ada. Mawinya watakwa. Nyama kwa pala kandia. Dia ama manyona. O baba gale junu naji gai bola kaya. Banya gaji yama ton. Najira kana nama trot moko. Aba bakbo. Ayo. Chili. Oh. Kau bisa ke? Sia Malaysia. Nanaka. Nanaka nam. Letsa. Le malatsanya magala na namu. Ishanuru vatta kama nama lagi. Enya macho awunia stop. Kau boleh aku malah lagi. Rolia. Oh. Ima bloga mado kanu. Maga kovina mo. Akashishia. Mo totona mo sesena mala bebe. Daiwa washaba nakapagana mo. Oh, shikola. Nalia, oh, mabiga shi. Nyama pagana ko baga pon ko bo waka to na anya. Ngadu poga to na shaba bawi. Oh. Laka kwa mali. Obi no mali o nka do fomela tatata na ma ba to fie ju mama na
Ba ja wa nya to ka sha. Chiri. Anya muche na nya blonro na. We do ba tagbia. Anya mi fane. Oh. Do ba mi fane le ka ya mi fane. Oh. Mi fane nya nuka. Fulu cha ka ba so fulu. So ga bo la kana ma ka pa ga na za ga nkene we. Chiri. Ka ta nya nuka ja to shi a po mo no shi. Yo la shi nya ma woni na we. Egbe amagara shi yan. Keme o chi. Ga ya sa no gbo. Ma chi ruzu ga no nu ma na. Ma sa no gbo. Ma kwa me nya. Oh, ala ko magbato le. La ko la unya cha kwa ma nya, la ka gbato la, da ba la le. Oh. Oh, la shi nya tsaro kuma. Ba sa no gbo, shut up. Shut up. O ka tuye gana ba. Oh, ngena nya mota. Ba nya magala ba le ha mala. Do bo kan ye na. Ya san mo gbo. Ngena ja she bo mo ga zu. Oh. Apa ga ha na to zari. Anwe o ga fi. O ya san mo gbo, po so le gbe ma ara mo ni ma. Agba ko suna mala. Ya san oh. Le bo ma ka. Atsayo la shinya makone nori. Atsayo la shinya na va. Koni nawe. Ya tsanya ka gbo sisi nu e we mu ma gbo. Mi po kaka manyaura. Ro. Anya mi fane. Ase bu gbo. Do banya ha. Shut up. Nyama no mi fane. Baba shut up. Mi fane ntoto batsana. So. Wo akpo mo ava chatrun ko. Alo le. Oh, aya ono gbome alo. Kama dia na zo fieru ava tu dadi kwa. Tu nya dadi boma. Eka o tai na kwero. Ekwan ri ya di gbo ha dotre. Ka na ba ya se mo gbo. Fo na mu ye haba mo to haba mi. Na lola ma lo jiro ta. Kanya nya ni fani ntonto. Mama na mi amu. Chiri hana va du. Ba ta nu ta gba tutu na gbo nya le toto ga zo ni. Eh o gbo na le yen. Ayi. Afi hana adu ava to for that. Si ha. Ekwan ri. Onu utara. Yo la shinya mo re. The woman is no more there. So 27th, 28th of May 2022 is a day of sending him home. So remember to subscribe to Everlove TV so that you can support this channel, so that anytime we post you'll be the first person to receive the notification. Subscribe lega popoya mafifula fia plus subimia ponga wana wakata nyenye ka nene subscriber nene mamia no tana no tetede mi plus subimia homia no tepo yu kanye de bimia ya ani o le gbaji afishiru ka mi o hamia jagba mi awe plus sub ani o na no mi agbadom le Everlove TV ji. Ta subscribe you come here church subscribe na ko video na ko video na ko go be pe owu enu o ka jochuma na akpobo nu o nke akpoko ku da video nwa na type na under a video. So chili mama anya mblani to be chili mama magabala mi agbo ameka ku don ku kya ma shamala Volta region a community yukata kwa chili mama enya make ejagbagba put a smile into individuals. She's no longer alive, and the funeral arrangements says 27th 28th of May 2022. Everybody is going to Anyako to mourn with the family. So remember 27th 28th enye aku fadodo le Anyako emi ina na dada koga adare akode kajoju mama ajolagbo nblanyi toy ta jagbagba na subscribe enu ko na subscribe gba mushian yo ka mi dada gadi akwa wonya magbanto akpoga anyaba o chili mama poku ale overway ale ni ojo lafuma wonya ta jagbagba na subscribe to Everlove TV emi awe no wajo akpa.